Abaikiriza aba bantu barenga mu rukaga n'abajyango office ya RDC eshemerire bagambire cyeri kwenda cyonyine ngo ahabwo kuba babashabere bakabikora konka bagumana bababuzo butoro. Tenda tumanye kuba batacenda umwanya gubeho ni babanza batugambire ebuzimu nici turukokirizwa kushaba omuntu ayino bugabe bwo kuhereza ruhango wa rukwenda ayino bugabe bwo kuzo umwanya kwetera mu ruhango wa rukwenda omwanya gona ruhanga nahururwamu kongo kushanga ngwito abantu bashema twatandikire omwanya gwitogu gwamera ko center abantu abahiguru batandika kurwanisa omwanya gwito abekiro tubaru kubagambaho kandi bashaba ncuro konkaro bagenda aritu abo kusabihangwe abebemezo mu district ya SHEEMA ababire bebembirwe RDC bakabanza kucingira mzweri batyo kubaheza baryigura konka hati abarukurushabera mu bajyango bagarukire bayihinduriro mu muhini nkempango abagiga bakanyina SHEEMA batuberira abagiga security ya SHEEMA tuberira security mbizo muri yogo mwanya bakushaba sente abantu mbizo muri yogo mwanya kushaba kucira kuronda ruhanga abantu mbiza kushaba sente Museveni ntukusaba obuyambe president wihangeri onkekiri kunsasa munonga no kurangwa batugwanisa tubwino wo kutushabira tukakira konka batugwanisize bahenda ngo mwana wa ruhanga tatugwanisize Orukurira mzweri Hamilo Semugenyi or General Overseer yatujango bakamushaba ngo ahandikira mizorye atyo yakikora baga kaba mjangu aho yabirari arujeho azo mwanya gubamworekere nacyo yakikora mbwenu kwabira ariyo namariri zo kuombeka ngo hati nayo bamuzengwa arijeyo azo mfasi lockdown twaronda registration twatunga registration batugira tushenguke turujye kuri yo ruguru cyume twarugayo twashuma nabwe tubayemerera yecho nubwa hati bagumizemo batukuratire cyonka kugeza aho gukora nibenda bakitera habuto twagambaho no muhezi wa RDC ahabwa SHEEMA district ahanshongeje abo twancabanga bature turi kwetumbitwa kwabo turebe uri kubateganisa no hana abateganisiza ki abo kwa babarabire umitendera ehikire taho chachi yabo babatine buzibu babatashemeye kubateganisa so tuza kubategereza mu office bareta complaint yabo tujirebe turebe n'abari kubateganisa turebe ishi turakore kugira ngo babaho umusingi okutanaho n'amaramizo agandi abebyo kwerinda bakemereza KMI obutagara ko kugeraho kushaba kwekiro ningash overnight ngo habo kube namba yabo kushabarayo ekaba mpango gasha kwa Michael atwachire